Akhirnya kita kali video. Akhirnya kita kali mas. Motor kita baru 5 sama kali itu. Kita baru 5 balik itu. Akhirnya kita terkepat. Ini masa yang terkepat. Nah mulu akhirnya kalau jadi, kita baru 5 ini video. Bukan agensi, narrative video ada narrative. Tadi kan itu video. Bukan kamu, bukan video kamu, kayu aja. Zero aja, halo aja. Orang yang bertanya tadi, balik di mal kita balik mahal apa macam? Awak bayar tadi satu bayar tadi ada deh, waktu ada dua deh. Karena video apa sih mana? Waktu berapa itu? Kapsaudan, orang di batu, orang udah itu. Nama di gurmu, absau itu. Kata dia murid mana bikin dia mau gara rumah itu, jadi dia murid gara rumah kau gara, iya, dulu mau kasut di semua kasut, ini lo jangan, kau di kau mau, kau lagi aja, jangan kau mau dorong mau, berkau di luar mana, itu tetap baik, gara rumah itu ada di bawah, teman mereka jangan sebalik, absan bukan kamu tahu. Kalau kau tahu batul le gal molik, wajib foto kau batul le gara boleh ke? Ini gara ni. Berapa kadang tu rob se. Aku dah berhan malik alikte, ayat te. Yarum berbalik, jadi luar. Itu nanti yarum berbalik. Uposa, dugaan itu baru malik, dia berarti bidi, wider tu. Jadi lagi tu, semua rumah tu, berapa tu? Sampai tu, hari ini sekarang lagi di pulau ni, kau hari ini baru bersih tu. Ada kau nama tu, hari ini je, lutu pada kaya apa tu? Alimnya mati muka mu. Ugali negara musuh apa karena musuh kamu apa ni? Wanita ini tu kau lama apa? Lama saya thali dia hari ini bersawat ber. Karena orang kira orang dia orang. Ini kau mati jadi apa? Wanita karena pasal ciri kebanyakan dia orang berapa? Pasal sekarang aku musuh dia, pasal ciri kurang juga. Jadi, macam mati ni musuh. Musuh kan dalam ni kalau ni. वो उसको बिल्ला उठा है कभी इधर नहीं जाए ओसो करो ये चलो 10% चांस वो 30 आई वांट टू ट्राई ऊपर लगा दो देखा ना ये क्यों रह चल रहा है ये कार्य में जानना होता है आराम का तो कौन ही राशन एक्सप्लोर करो कर पाने ये क्यों रहते थे वो जैसे उसको मार करती अब बता रही आपको ऐसा कहीं आज हम टीम वो करने जाओ फिर तो बच्ची बन गई lalu negara nanti kamu dah betul. Asal malah lalu malah berjadi DMP di mana kita samboda gagal mengisinya samboda ilamnya mulai di kolom robur. Gagal kamu behaya kita ngalela cuma tu lah ada. Bayar tu ada. Lalu nanti ube cuma langsung kan. Matasan kita kau bayar deh, wah lari sungai bukan tu dua deh, cuma kalau kita barang mereka beli lagi boleh lagi. Kalau apa lama mereka, umumnya dia pandai jalan jalan boleh jadi. Mudumati naga boleh di kajau orang ini, ini turut bel orang boleh cuma tempat itu. Boleh turut kan aja, ristra saja. Turut mau cari suwan file ni. Ijari bahan yang orang itu orang itu kerana itu, akan apa tu perkara tu baca wajah bukan dia. Kau wajah tu kan kalau wajah dalam bermain. Why rumah saya ada apa? Cuma memang dia tak tahu. Nanti aku, kamu fikir nomor kedua bagian lawan nanti gitu. Azab akan nanti gitu nanti dia. Dia boleh mengenal orang nanti. Umman ni jo kera umman do kera mata mata ro ro amma rage
Bakwa milishaan nama shoora keessa jige. Kiiloomeetira 40 keessatti keenya ta'ee jiru. Tidak Kijuan kawan kebenar. Bukan sederhana pula. Puluh orang masih kita. Aduh, tebakan dan jiwa kan orang boleh bersihkan orang itu. Apa kan? Waktu kan kita itu puluh mati ufak rakong mesti samijo. Samijo cuma daran. Oso kan kali nanti untuk magala desa ko di kamatari di dari saparkari o di nanti wala di cuma ada nanti bukan ada di nanti airport to gare kan dole ke dawa ke jadu airport to gare dawa ke jadu dole nungaru munda si kali malam to pura ko kan ngali na kinsa na malala bayo ay kami ke sati nama daswa ko nama ini kami doan jadi bukan kita tuan musuh mah garis sih, mama ini nih cakap kali, ini cakap kali, wah yang udah tu, yo ayo deh, bapak boleh jual orang, belajar, baru mau berapa tu jadi, obi orang malah makan ni, jadi malah ke barat ni, nam tu kau bilang kau tak kan, oso salah tapi oso hutu banget, kau tu abiasa nak kaya, bilangin doa tak singkat dalam. Mas mereka, wah, mereka orang sigara ni orang luar sana mereka. Lalu kami, oh, begitu okey, seorang yang host ini, pura ni foto sih kan, media dan pura ni, pura jadi tu mereka, kare kemudian, oh, ajar kamu amat bilang, jadi macam apa, pura itu sigara ini, sigara ni, gara biro akan kita siaran udah sigara ini. Jadi agar tu orang agar tu orang ada semua kata apa ubah ya, kalau semua kisah baca kan untuk sebut jangan apa itu orang apa? Lama kan, luar kan, dan masih kan besar pun ada kan, mana mesti orang ini, orang masih ada yang ada sih berarti, ubah lah, ada yang makanan dari mana, orang ada, jadi ni ada hati lah, ni jangan nikah jangan apa, saya bahan pun. Seri macam saya kata, ada orang yang pula sigara pun, mereka mau makan yang saya pun, malu mereka dari hotel Pakistan, bukan dia. Pakistan ini bukan segi orang yang cuma sigara, negara kita nasi obat, negara kita orang asal pula ni sama orang dia. Salah anggaran tu cara aja. Moda topan masa ni moda, basi neraka balik ni. Ika berani. Anak sudah agak rumit kebusan, sekalian kita agak jauh kebusan. Pura ini nama kisah si bahasa ni, puri ini kalau sudah tiba ni, agak mesti berbuat. Alat kita berapa? Iman ni ber. Dua orang yang orang dua. Jadi yang muda pura ini, hotel ayah ni. Malahnya hotel itu. Apa mal jalan? Kemudian yang itu kali, kita orang mau dan ready. Oh, ini aku bukan tentang sikap saya. Ibarat tadi, bila sikap dan tidak terlihat terlihat. Kita mau orang beresu ni. Lutu pasti sebenarnya ini kasih gaya pun. Lutu pasti. Mari ni, anggap mari mau saudara orang ini kau pilih. Lama lima hari tu pas. Masih boleh lagi. Ambil apa dan berapa? Mengkolar apa dah kini kita dah nama dah kondu. Mana berapa dah ni kerana? Mana berapa? Ayo media di. Wargian malah dia kata. Kau kan hotel nanti hotel ini. Kalau utama hotel ni. Modu mak kali nanti wajib itu. Modu mak modu nago. Mana kena ni? Jata biar kalau hotel cekap bersih modu mak. Anak lokal, nampi kayak lokal aja ke, wang kabul, Pakistan tadi, wang negeri di besar tadi, ayo kamu desi hari, negeri Dewi. Waktu pas negeri berapa tadi dari kayak sini, oh cek semua, nama ham baca sih, oh soalnya ini waktu gari oh jika nama saya Abu Shan, usia waktu orang kayak waktu makan, orang berarti, orang radel. So, teman-teman kalau orang berarti Dewi, oke, dia bilang Dewi, aku kan mau kasih itu aja. Ayah, pulau nanti teman-teman orang mau buat, tempat kayaknya buat, dan tak kenal di bakar, kenal di,
gama barnootaati, gama diinagdeeti, gama nageenyaati, gama fayyaati takka lama sadii dhiisi. Gadi barii bari rakkoon hin jiru. Garuu osoo waa takka natti uummata keenya madaayaa jiru irratti itti sirbisuuni rabbi biratti illee nama biratti illee namni keenya biyya alaa maaliif nuti gahee biraaba nama keenya akka usu nuututti mee bara nama dhageessanii bara uummata guddaa barsan kun akkama baala keenyaatu banaan I know these people isiniin beekaa bara asii kaasee hanga jaallatti hanga mooyyaaletti hanga beekitti uffatanii beeka duraatti yoo inni qorate waggoota lamaan biyya kun ilaaluu immoo keessa deemee jira uummata nama dha uummanni hidha hoggaan ba'u akkan Oromoo bineeni nagaa hoggaan hiikoo aboo gadi akkam nagaa hundatti kaasee kan kutinaa jettan haa deemu naannoo ta'uwwan lolle garuu gaddeebi ulfaata ammaa uummanni hoggana isaa dhaga'u deebitu uummanni an isin kijibu waan isin gammachiisu isinitti qotin jiru isinitti qotaasee baabillaa isin jiru garuu bagana dhageessu waan news and India gonna go occupation. We need to plan. We need to energize. We need to recruit. Okay, sih apa? Ukoi apa kayak tiga, okay kayak darah dia jauh. Apa yang tinggi? Di kelas anda tu, masuk kata meninggal ni, masuk ini okey ni. Abso orang tu dia ni dalam belah amma. Kajian ni, ijarat tu. Amo orang pulang kopi. Nanti kayaknya kerja macam ni deh. Udah gitu nih. Bagai tadi tuh, bagai ada yang patri, wogga mereka, usul akan nabi absalu. Ambo, ada yang patri, semua itu lagu itu kayaknya ambo kau terkait tadi nih. Isi dia mana itu ambo sedikit keras itu. Mereka kabar ini. Why? Empire lah. Empire itu bagus. Empire kata-kata. Tadi kamu pala tadi. Kata-kata. Tadi kamu sih itu. One side does not fit all. Rumah juga sendiri motor nak the state. Aki pijaran tu, nida kamu. Aki pilih nida kamu. Nida hanggapan sendiri topia tu luar gay. Ala jika musisi tu kamu bukan luar buka. I know this was counter to nationalism. Garuan senimpare, wala senimpare unveil. Isi gamati ulanjo. Sirna the state. Ano saya mereka kamu. Moduma bukan sirna moduma. Agar memang the state has to continue. State Ethiopia akan timbul, hal timbul, sirna timbul, nama timbul, cara timbul. Oh ya hoga jadi hoga, no doubt. State ini cinnam ada orang baru. Ini kita ni nak orang yang jiratu, amaran jiratu tinggal. Wah tinggal kita dia muncul. Mari ni, where the state was built. Look at state. More than that, bukan itu. Aku orang tu. Hari state itu apa? Resource juga memang sebenarnya center itu apa? Iragen tu. Walaupun masih ada, tapi siapa iragen? Sementara orang kalau sudah berhenti dia. Kita bukan lembaga kali berhenti, karena detail berhenti kita ni kan. Irabatu sinta, domnya di boleh tu sinta. So, state Ethiopia reform. No saya dah tahu. The state. Orang boleh zaman ini semua easy kan? State Ethiopia protect buat tugi, dua juga. Ada orang balah amat. Ethiopia boleh kaya orang yang baru. Tugi mana? Sendiri. Hal orang apa tu? Amat tiga sotong tu nak Alam na juga ala dunia blok. Mil power jadi. Di dunia boleh betul. Kau dunia jauh tu. Super power mereka yang ada yang kacau orang mereka. Boleh betul. Kenapa mil power? Dia orang kata pun, nano kaya kita itu.
Libya purata, Syria purata, Sudan purata, Yemen purata. Di Rusi sirna biya di nama kerja. Mana nak pergi purata? Orang berarti kalau kau tidak sihat, tinggal bisa ni. Array वो दिलाते नहीं जाने, array वो दिलाते नहीं जाने. वो तो यार बानी आ रहे इधर बाबा ने जरा उनको कहेंगे इसी नहीं करेंगे तुझे ये तुझे देखो, या? आसान कमाने की भाई है, बोले नहीं करते तो यस, काम कसूर. जब भी बोलूं, हम लोग बोलते हैं तो तेरी जाता होती है. मालिकी Galu juga boleh nak buat apa dia? Wani boleh aje, apa sama kau dah? Seni, kabar, mana orang ada lagi orang galu bisa, gari dah, jadi dia kata, nanti kayak boleh jadi kau murai. Bukan di neraka jadi jangan kau tu bukan. Mana apa dia sampai tadi? Gale, kau tahu. Orang dia ni, mana orang ni? Abo, ada sisa. Orang negara. Abo di negara, orang orang je kamu bisa nak disuruh lagi jadi negara je. Ada situ aja kita gale. Arab pun boleh lagi. Kalau pasal mereka je apa tu jalan je. Jadi, ni semua. Bahaya tu dia sedang berada. Garumo, jadi untuk orang kena akan tinggal. Omarane ugan berkata lagi, kita perlu bermukalan lagi, praktek macam ni. Kalau seperti ini, orang kerja, mana kerja? Bagi orang tu, orang ni jadi, ada orang kerja tidak itu, anda kam. Nanti kita terlalu mereka, orang kan hari kita tu, orang juga bukan kita terlalu jual kan, negara buku tu nama kasar ni, kita kerja history kita, nanti kita gagal, nama, wajib, agar hidup kita, wajib agar hidup kita terlalu tu, orang kalau jadi kita terlalu apa, ini kalau jadi apa, wah ada lokal dia mungkin ya. Agar orang najar diri saja, diri jadi, diri boleh, terlebih kasih ni. Juga orang boleh, orang boleh, kalau bukan kerja ni, bukan apa apa ni, no. Dutin tanda orang boleh, lama kian lama. Gawa aku dah pulang ni muda dia terdi, nanti kerja. Gawa jadi mana? Gawa minta dah berlari, kalau nak kerja nanti dah berlari. Jadi ini work kita ada berlari atas jalan ini kan bisa. Gawa jalan itu, gawa tu punya kerja dia mudi. Kau bukan nanti kerja. Kau minta kerja lagi. Ini masih aku mudi kau mesti ya apa apa kalau jauh keting, lalu siapa itu? Duti lada kecerahan, orang ganda orang iu ni. Oji sama oji dia, oji jadi sakti saya orang oji tu lada itu, negara tu lada orang apa? Oji secara kesimpulan dua berapa? Orang ini salah itu. Oji lagi, ada yang ada orang. Mana mereka yang yang ini mana sih? Loh, mesin lalu tu, mesin lagi lalu. Ini yang ada perlu, loh tu yang ini mana terlalu. Aku yang perlu, foreign doctor. Abi yang dijual ni, berjalan bermangga bermangga apa tu? Ia politika discourse, murai discourse di mana tak? Thara anwal tak? ये आइए बताऊं 2 मिनट के अंदर मालूम है
ፖለቲካል ዲስኮርስ ገደለ ከሌላ ያለው ኦሮሞ ያለው አማራ ያለው ተናበቶታ ይመጣባ ታራወሬ ኖ እኔ ማድረግ ፈልገው ነው ግልጽ ሆነ የሐሜት ሳይሆን ግልጽ ሆነ ፎረም ነው እየፈጠሩ ሁላችሁ እኔ ባለውበት ስቴት ተጋባችሁ የፈለጋችሁ መጠየቅ የፈለጋችሁ መናገር እኔ እስካለሁ ድረስ ማንም አያፍናችሁ እስከ መጨረሻው ማለት ነው ወገናማ ተቃውሞ ያማራው ተቃውሞ የትግራይ ማማራ ተቃውሞ ወደ ስድብና ወደ ማጣላት የቡድን ማጣላት እስካልተሄደ ድረስ I am here to give you an opportunity በሀሜት አገራይገባ በሹክሹክታ አገራይገባ ሀገር በክርክር በድርድር በውድድር በገሃዳዊ ውድድርና ክርክር አገር ይገባና ፎረም የከፈቱ ያለው መጣት ስለሳተፍ በጣም ነው ማመሰግነው የወነሳቸው ጥያቄ ስመለስ ኢትዮጵያና ድን አልኩላቱ እንደም ኦሮሚያ መልሽ ይላል ነው ብላ ባይለው ኢትዮጵያ ኢምፓየርነት ኢትዮጵያ ካልፈረሰች ኢምፓየር ደግሞ ካልፈረሰ በስተቀር የህዝቦች መብት አይከበርም ማለት እሱ አንዱ ነው ይሄ ፐርስፔክቲቭ የኢትዮጵያ ፐርስፔክቲቭ ነው አንተ ደግሞ ህዝብ በጣም ተከባብሮ ኢትዮጵያዊ ሊዝ አቋም የለም ምን ይሻላል ይሄን ያንተም ፐርስፔክቲቭ ነው አንድ አመለካከት በኢትዮጵያ ማቀም ውስጥ ነው በጣም ተከባበልኝና አይ አበቃም ሁለቱ ካንዳ ዜጎች ሁለቱም ደግሞ ከቆቆር ይመጣ እነዚህ ሁለት ሀሳቦች ማስታረቂያ ያስፈልጋል ለሱ በኦሮሚያ ለሱ ላንተልስና ኢትዮጵያ የስቴት ቢልዲንግ የሀገር መንግስቱ ግንባታ በጣም ለማስፋፋት ነበር ስቴት ቢልዲንግ ነበር ወደ ኔሽን ቢልዲንግ ባይሰራጅ ዴሞክራሲ እሱ ተጨናገፈ እንጥሩ ገባን ቆና መጣ ለመለስ መጡ ፌደራሊዝም ሰላማዊ ፈለጉ ግን ካባገነ ስራታ አያያዙ ፌደራሊዝም ኢንቲግሬሽን መጥተን ነበር የባሰ አዳራ ፍራግመንት ሰርቲፊኬት የሆነ ማህበረሰብ ነው አብይ መጣና ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ሲገባው ኦልሬዲ የተወጠረው በመፈንዳት የህዝቦችን መብት በመመለስ አንድነታቸው ማጠናከር ቀርቶ የሀገር መንግስቱ ግድ ነው አገር ግንዱ ገዛገዘ አብይ የኢትዮጵያ ሀገር መንግስት ግን እንደ ምስጥ ነው እኛ ቆስ ልታገል መለስ ልታገል የመለስን አካይ ልታገለው እንጂ ኢትዮጵያ ሀገር ነበር አሁን የሚያስፈራኝ የኢትዮጵያ ናጅስን መፈክራል ዘርጥቄ ብናገር ሴኩሪቲው መስክ ኢኮኖሚው መስክ ዲፕሎማሲው መስክ ያለው ውድቀት ዘርዝሬው ብናገር የባሰ ሀገሪቷን ለሌላ አደጋ ዘርጋጋሉ ማለት ነው I don't think about that I don't think about focus ስለዚህ እና ለምን ነው መጀመሪያ ችግር ውስጥ እንዳለ አረዳ ሁሉም ያገሪቷ ዜጎችና ህዝቦች የዚህ ሀገር መንግስት ቀጣይነት አስፈላጊ መሆኑ ወብራባው ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ያለው ሀገር መንግስቱን ተጠቅሞ ጉዳት አድርሷል መገለጣጠል ግን የኢትዮጵያ ሀገር መንግስት መፍረስ ግን ለሁሉም ህዝቦች ከፍተኛ አደጋ ነው ይሄን በያተኞች ለሚጥሩ መናገር ወንዴ ይጠይቃል ወዳጅ በቂታስ ቢሰይ አሁን ያለው ኢትዮጵያ ሀገር መንግስት ከፈረሰ አማራን ኦሮሚያን ትግራይን የሚባል አይመሰረት ጓዱ ከፎቅ ላይ እንደተወረወረ ጀበና ብትጥራጭ ነው ሀገር መንግስቱ ያው ይወጣል ነበር ዳስቴ እንዴት መሰረት ነው አንደኛ የስቴቱን አስፈላጊነት ላይ በተዋመ ተቀበለ continuity of the state is essential ስቴቱ ከሌለ የመቆይ ጉዳይ የጉዳይ ጉዳይ የጉዳይ ነው ይሄ ማሞባላ እንደዚህ ነው የሚለው ሁላችን የበለጠ አንድነትና የተጠናከረ ማዕከላዊ መንግስት ያስፈልጋል የሚለው አይ ሞር አውቶኖሚ ያስፈልጋል የሚለው የዛ ሀገር ዜጋና የዛ ሀገር ሼር ሆልደር መሆኑን ተቀበለ
ነፍጥንና ጉልበትን ከገበያው አስወጥተን የአፈሙዝ ፖለቲካን ትተን በጠረጴዛ ዙሪያ በመከራከር በመደራደር አስፈላጊ ሆኖ በመወዳደር የሀሳብ ገበያውን በማስፋት ሀገር ወደ ማዳን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ይሄ የጥራት የተናገሩትን ዛሬ አይደግሙትም። እኔ ፖለቲካ ኦንላይን ነው ያለው እንደሌሎች ውጭ ሀገር ከወጣሁ ጀምሮ ጽፋለሁ፣ እናገራለሁ። አይቻልም ኤልዋን ከፉ ሁሌም ቢሆን ኦሮሞኔ ኦሮሞ ታግያለሁ። የኦሮሞ ጥያቄ ዲሞክራቲክና ፌዴራል በሆነ ኢትዮጵያ ማዕቀፍ መሰራት አለበት የሚለው አቋም ነው። ለምን ዋሽን ታደርጋለህ? I don't need anything. I don't need anything from people. I'm here to serve people. ኢትዮጵያ ምርጫ ነው ያንተን ድምፅ ለመውሰድ ማጠረጠው ነው። የሚያቀረቡት እነማን ናቸው? የሚያቀርቡት እነማን ናቸው? ታሪክን የማይረዱ በአቋራጭ የስኬት ገደል እንደሚገባ የማይገባቸው ነው። ያ ቤት ትልቁ ስህተት ጥፋት ሰውን ሞኝ አድርጎ ማለት ነው። ምን ያህል ነበር መሰላችሁ? መጀመሪያ አካባቢ እኛ ኦሮሞችን ለብቻ ይሰበስበናል። የኦሮሞ ብሔርተኝነትን ጫው ይሰጣል። አማራዎች ይሰበስብና እንደዚህ ጠባብ የትግራይና የኦሮሞ ብሔርተኞች ለመሳቸዋለሁ ኢትዮጵያ ወደ ፊትሄዳለች ታላቋ ኢትዮጵያ ይመጣለን ምንልስ ነው እያለ ሴም አዳራሽ በዚህ ነው ሰዎች ነው የሚለው። ይሄ ማለት ነው አንደኛ ህዝቡ የወለጠባበት፣ ሁለተኛ የማናወራ መሰለው ታሪክ ወጣ ዶኮ ቤት እናረግ ምን ይሰራ ነበር ተረዳው ነው። እንዲህ አይነት ፖለቲካ የትም አይደርስም። ኢትዮጵያ ያሳብ ይበዛል ለምሳሌ ኦሮሞ አማራ ታሪካዊና አሁናዊ ያቋም ያመለካከት ልዩነት አለ። ሰፊ ልዩነት ታሪካዊ ጠባሳ አሁን የመጣ ያለ ጠባሳ ይሄን መካድ አይፈልግም። ይሄ ኤሌክትሮኒክሱ እንደሆነ ነው። በዚህ ማቀም ትጎጫሉ በኢንተርኔት ትጎጫሉ። እነዚህ መካድ አይፈልግም። ይህ ማለት ግን እነዚህ ሁለት ህዝቦች አብረው መኖር አይችሉም። እሳትና ጭናጭ ይላሉ መጀመሪያዎቹ። አሁን ደግሞ ሳንጭ ያለው ተጋሩ ነው። ኦሮሞና አማራ ሁለት ህዝቦች ናቸው። ረጅም ድንበር አላቸው። የተሰባጠረ አስተባባሪ ነው። ይህን ህዝብ መለየት አይቻልም። ምንም እንኳን ባንዋደድ፣ ምንም እንኳን ቆስጣችን ጋር you better accept this. የኦሮሞ አማራ ኤሊት መቃወም ያለበት ወደድክም ጠላህም አብረን ልትኖር ፈጣሪ ፈርዶ ፈጣሪ አንድ ቦታ ይፈጥረው ይዋረ ለበረታ ፈጣሪ የፈረደብን እንደምን ተቃጭለህ ቁስልን ጠግነህ መቀጠል አስፈላጊ። ለሴም ለትግራይና ለአማራ ለሴም ለሶማሌ መሮሮ ለወላይታ ተሲዳ የብሔር ችግር ያለው በኢትዮጵያ ብቻ ነው። ብዙ ሀገራትን ኖር ያለው የብሔር ችግር የሃይማኖት ችግር አሉ በሀገር መንግስት ሆሞጂነስ የሆነ ህዝብ ሄትሮጂነስ ነው ማንኛውም ማለት። ስለዚህ ያን እያቀራረቡ መሄድ ያሰባል። ከቋንቋ ጋር ላይ ያያቸው ኦሮሚያ ውስጥ ኦሮሚያ የማይችል ሰው ሲመድ ይደረጋል ይኖራል። እዛ ብቻ ነው። አማራ ክልል ውስጥ አንድ ትግራይ አልቀረም። ገና ቶሎች አይቀሩም። ሶማሌ ያራቀኝና ሁለት አካባቢ በኢትዮጵያ ስም የአማራውን ኤሊት አስጨፍረው እኛና የትግራይ ሊቃንን ለመምታት ጂጂ ያደረጉ አይደለም። ለሊያፈሱ ነው ተያረጉ ነው ታላቁ ኢትዮጵያ እንደባለ ነበር። ኦሮሚያ ላይ ጦርነት ከፈቱ፣ ትግራይ ላይ ጦርነት ከፈቱ፣ ህዝብን ጨረሱ፣ አጨረሱ። ከዛ ከትግራይ ጋር ሲታረቁ ደግሞ አማራ ጋር ወደ ሲገቡ አሁን ኦሮሚያ መጣው የኦሮሞነት ባንዲራ እያወረበለው የኦሮሞ መንግስት ነው መጥተው ሊነጥቋችሁ ነው 4 ኪሎ ምናምን የኦሮሞ ህዝብ የታገለው እኩልነት፣ ፍትህ፣ ነፃነት በአገሩ ላይ በሌላው ላይ ላለመረገጥ ላለመገባት እንጂ በሱ ስም አምባገነን ስልጣን ላይ ወጥቶ ሌላውን ብሔረሰብ እንዲያጋረለ የኦሮሞ ህዝብ የሽፍቶች እና
ተስፋኛ አምባገነኖች መደበቂያ ሊሆን አይችልም። ባህላችን አይደለም፣ ዓላማችን አይደለም። I want you to say that the same. አማራም እንደም ሶማሌ ባንተ ስም በሌላ ማህበረሰብ ላይ የሚደረግ በደል መቃወም ግዴታ። ከፍርድ ቤት ጋር እየተነሳው ኦሮሚያ ውስጥ ሀቅን መጋለጥ ስለሌለ እኛ በጣም ተሰምተዋል። ኦሮሚያ ጥያቄ ሲነሳ ማንኛውም ነገር ጥያቄ ሲነሳ ከሶስት መቶ በላይ ክልል ባንዴ የተከፈሉ ባላቸው ተነስተው እዛም ማሩን አባርተን የከተማው ብዙ ነው ኦሮሞ ነበር የከተማው ቋንቋ ማለት ነው ግን ስለታም ነበረ ይላል ስለታም ነው ማዲያ ለማሳው አንድ ላይ ተጣጣሙ በሰማ ነበር ሶዛ ባይሊንጓል እንዲሆን ሰው ባይሊንጓል እንዲሆን በእኛው ኦሮሚያ ክልል አማርኛ ተናጋሪ ወጥ ነበር አፍራን ተወሰደ በዛሬው ኦሮሚያ ክልል አማርኛ ተናጋሪ ወጣ በአማርኛ ክልል ላይ ወጣ እኔ የተወሰነ ነገሮች ነበር የምትቆም ይወጣ ከዛ ማማራ ነው ያቻለ የቋንቋ ፖሊሲያችንን ማየት ይቻላል ከፍተኛ ኤንፋሲስ እንግሊዝኛ ላይ ተደረገ ምክንያቱም ለምንድነው እንግሊዝኛ ተደረገ አንድ የቋንቋ ምክክርን እየተቀሰለ ይሄዳል ሁለተኛ ግሎባል ኮሚኒቲ መሆን መቻል ነው ኢትዮጵያ ያላት ናቹራል ሪሶርስ እንዳለ ሆኖ ትልቁ ሪሶርሷ ህዝብ ሰው የሰው ልጅ ሂውማን ካፒታል የሰው ልጅ ዜጎች ማለት እውቀት እና ክህሎት ካላቸው አሴት ናቸው ስራ ካገኙ እውቀትና ክህሎት ከሌላቸው ማዘርጋት ነው human capital could be liability or asset. አሁን ነው ዳራው አንድ ሚሊዮን በላይ ዜጎች አሉ። አብዛኛው በባርነት ነው። ለምን ተካላችሁ? አንደኛ ቋንቋ ይችላል። ሁለተኛ ታንጀብል የሆነ ስኪል የለውም የሚላቀው ሰው ትልቁ ነገር ማለት ያለብን እንግሊዝኛ፣ አረብኛ፣ ስዋሂሊ ይችላል ሶማሊኛ ማስተማር ካለበት ፓርቲኩላርሊ እንግሊዝኛ ነው። ኦኬ ያ ይደርማል ትንሽ ስኪል ነው ባመት ይወሰዳል ዋይ ስኪል በጣም ጎጂ ነው። አንድ የኬንያ ኢንጂነር መልቲፕላይ ያለ ፕሮዳክቲቭ ኢኮኖሚካሊ ነው በፈረንጆች ነው ያቻለ ቋንቋ ይናገራል። ስለኛ ቋንቋ ፖሊሲ ከተራፉ ተቆጣ ነገር አለ እንጀራ ያመጣል ይገባል ኢትዮጵያ ያላት ኢኮኖሚ አይደለም አብይ አውድሞት በገና ጊዜም የኢትዮጵያ ዜጎች አሁን ላለው የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን በቂ የስራ ዕድል መፍጠር አይችልም። ዜጎቻችንን ኤክስፖርት ማድረግ መቻል አለበት። ሌበር ወይና ኤክስፖርት ሌበር ደግሞ ኤክስፖርት መካረው ኳሊቲው ሃይ ከሆነ የቴክኒካል ኳሊቲ የላንጉዌጅ ፕሮፌሽንሲ ዲሲፕሊን እና ቁጥጥ ያላገለ ነው ሳይን እንኳን በፕሮፐርሊ ማድረግ ማይችል ካማት ላይ ማይችሉ ልጆች ነው መብታቸውን ማያውቁ ቋንቋ ማይችሉ ልጆች ባሪያ ይሆናሉ ማለት ነው። ገረድ ይሆናሉ ሌላ ነገር ትልቁ ስራ መሆን ያለበት ስለ ቋንቋ ስናወራ ካለ የብሔረኝነትና የብሔር ወገንተኝነት ትንሽ ወጣሉ ሁሉ ቋንቋ እኩል ነው። ሲንጋፖር ምን እንዳደረገ ባለው ስለሆነ ዛይሮ የምንና ደሴ ሰዎች ልጅ ላይ ተመጡ ከብሪጅ ይያዛም ነበር ወንድ ሊቆዩ አወርደ እንደዚህ የተመቀመጠው ሲናገር የሰው ያዳርተ ጠይቀው ይሄ ነው ሊቆዩ ያደረገ ገና ማለት ያሉ ቋንቋ ሁሉ ኩማቸው ላገየው ሰው እዚህ ነው ቁጥሩ ባንዲዮች ስፔሻል ኮሚሽን ማንም ሰው በአንበጣ ቋንቋ መማር ይችላል። ሁሉም ሰው ግን እንግሊዝኛ መማር አለበት። ስራ የተማረ የእንግሊዝኛ ችሎታው ጠንካራ የሆነ ሰው የተሻለ ስራ ያደረገ ሲሄድ ሰው በራሱ ፍላጎት የራሱ ቋንቋ የቻለ እንግሊዝኛ ላይ ሞር ፎከስ ያደረገ ሄደ ማለት ሶኛ የቋንቋ ፖሊሲንም አያታለን በዚህ ላይ ዘመኑ አያታለን በመንጠራው በማቅረቡ በጣም ተረፈ ነው ስለዚህ ነው ያቺ ነው ታው ባቃይ ሳሉ የረሰው
ከማለት ተደራጆ ወደኛ ያሉ አገር ሁሉ ያለ አብይ ይሄዳል ሰዎች ለምሳሌ ለምን ማለት ነው ያለቀለ መንግስት ላይ የጊዜ ማባከን አለ ይዞር ላይ ያገኘው ላይ ነው ይዛል ማታው ወይ በራሱ ያ ትልቁ ጠላት አብይ ነው ለተያዘም የነበረውን ህብረ ብሔራዊ ዲካ ጎልጎ በልጎ ያፈረሰው ራሱ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ የነበረውን የሰላም ተስፋ ያጨለገፈው አብይ ራሱ አገሪቷ ወደ ጦርነት በማስገባት ኢኮኖሚውን ያዳከመው እሱ ነው። ከጦርነት የተረፈችውን ገንዘብ ብልጭልጭ ቤተ መንግስትና መብራትና ሪዞርት በመስራት በማባከል ኢኮኖሚውን የገደለው ራሱ ነው። አብይ ከታውቆ በራሱ ጊዜ ላይ ይገባል። እኔ ያው ያለው ምንድን ነው አብይ ይዞም ገደል እንዳይገባ ምነው ከስለ ሶታ ያለው የሰው ገደል ይገባል አይቆርጥ ይዞ ይገባል ቢረም ዝም ስንል የተከማቸው ተራሽ ይቀርቡበት ሶ ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን ያስፈልጋል። ለማዳን ደግሞ መወያየት ያስፈልጋል። መከራከር ብቻ አይደለም፣ መወያየት ሪፍሌክት ማድረግ የኦሮሞ ሊግ ሪፍሌክት ማድረግ መቻል አለበት። ዋናስ ቢሃፕ ወላሂ ኦሮሞ ስም ይተካው ነው ተባያ ያማው ሊግ ወላሂ ሲያማው ሊግ ማሰብ አለበት። የኢትዮጵያ ሊግ ደግሞ ማሰብና መወያየት መነጋገር አለበት። አሁንም ካባለው በሌሎች ተሰሞች ያላችሁ ሰዎች ዌልካም ቱም ማንም ሰው ያስቆጣ ይችላል። ማድራር ለምሳሌ ማድራር ነበር ነው አንድ ወደ ወጣችና ለምን ማድራር ይላል አስቀምጡ ማድራር ይዘናል አስቀምጡና የፈለገ ማለት የኢትዮጵያ ሲስተም ማድራር ተሰራ የቤት ወጥቷል ወላሂ የቤት ወጥቶ እየተከተለ ምክንያቱም አየር ተዋጋ ተቃረሰ አሁን መንግስት የሚያደርገው ሙከራ እየሳካ ያለው ምንድነው? ሰው አየው ሊሚቱን አየው የኢትዮጵያ ሊሚት የብሔረተኝነት ሊሚት አይቶታል። የታህል የሚል ቀረበ የኢትዮጵያ የዋው በጣም ጥሩ 300% ታስ ተጨምሮበት ሰላሙ ከዚህ የባሰ እንዳይናጋቡ ዝምብልህ ተወራጫ ያለው የጋር የሚወርቀው 2% ሲጨመር ወደቱን ያከተከው ይሄ ምስኪን ጥሩ ህዝብ እዚህ ምስኪን ጥሩ ህዝብ ላይ ግን እንዲህ ባሉበት መቀደም ለምንድነው እንደነው ወደ ዋይንቲ ሙድሮ ኢትዮጵያቴ ወንዴ አልቆም ጉዱ ተጋረመ ስለ ከይስትና ስለ አለስ ስለ ተቂላቁበት ሲሄድ ስለ አንከሰ ነሚቻቢ አንገና አባዲ ማለ ሁሉ ዋን አንገው ዋን ይሁን ሞቱና ደምከ ካራን አመዲ ይመረጅ ሲሪ የለሚው ዶአቢ ነው ተቆላታ ማለኝ ይሁን ጋሩ ሊሶዳ ሉሙ ሶዳ ኦጋቢ ያላችሁ ይቤቱ ይላል ኦጋቢ ያለው ዋይና አገኘ 이런 날이 아니라 우리 소라시 회사에서 오거나 마스크는 매가 오거나 있어서 그런다 가오 불자와 로이 그런다 그러니까 이거 먼저 가서 회사 부르는데 이거 mana kare masadi सब अटका लग रहे हैं मकीना बुद्धा बॉडीगार्ड भी बोलने थे पर पूछे शिवाजी नहीं गावा से पूरा मुझे बताइए प्रश्न बोलना था बोलने के पूरे कारण सिखाया इस क्यों बोले थी नहीं था नंद भी ना जरा ना तो कम तो ऐसे करती थी जब खाना जरा तुम नंद खाना थी नमक अली का मध्य थी नंदी से उनका संकेत है जू जनरल थे मिनिस्टर थे कमिश्नर थे नंदी मराठू हमने जो खाना ini mati हमने कहा तो बच गए तो मम्मा पूरा बाबा itu isi cara agak banyak ministro tadi general tadi budi juga budi ajar dan lagi anak
dulu. Wan, namun sama dengan abah terbaik ni je kan? Indalarina. Nanti toko masih dia saya, agak wajar berarti, agak wajar berarti. Agak mudah nasi darbe, isa ini kali kalau sudah ada. Ini kerja apa? Sama kerja apa dia? Anak itu betul. Di itu sunjal lagi nya kalau mulai mak akhirnya itu. Jalan sumak akhirnya jadi saya wajib bodoh. Mak akhirnya kan itu. Mak akhirnya kan boleh itu berapa itu. Mungkin amat dibaca kalau kursi ni. Amma mo wajari abimah dia ni wani hama undara orang ke tani kali amar tu berapa. Kale mujidari di sana wajib muda bawa ini berapa. Arab mo lupa bawa ini. हमारा क्या कम हो गया मुझे पर हमारा और जरा कम कम इधर की चिल्ले की लोगों ने सामने सामने कैसा है जिम्बा हमारा कम मुझे उम्मत गोवन उम्मत उगाबे उम्मत अफसोबे उम्मत हनादी जब से करें nama indal apa हम अभी बात वही बर्बाद कर लेकिन कैसा दानी akan jadi bahan bagus ini very serious. Jadi umat akhirnya ni bias beli semua. Sanggup usahawan buat ni. Asyik je sanggup sama. Asyik pun makan sama ni, maka akhirnya orang jual pada. No, kumpul ni. Orang mana? Gari orang mana? Khai khai di mana tadi? Di jadi. Orang kalau Malaysia, ajar Brazil. Orang kalau Malaysia, nama kita tadi. Agar kalau orang bahaya mengambil itu, karena itu orang yang ada, karena bagai, ia kan sebenarnya turis, sebenarnya bahaya boleh kan sebenarnya lagi, sebenarnya terduga, sebenarnya malas, loyal, agar sebenarnya boleh kan boleh, dalgan, sesuatu yang dalgan, irasa itu tapi berkali kali tadi, dia movies, undang-undang, bicara. Berarti lebih dijalan dah. Jangan lupa boleh tidak apa aja sama. Kamu kenal betul ini. Orang jalan je. Orang kenal orang ini. Orang boleh mudi kamu. Wan dalam dia tu. Sudah kita semua dalam bawa dia dia orang tu mesti dalam dia orang yang mereka ini. Kenal akan beribadah agar kamu lebih dijalan. Tidak kawan ni. Ega pemerintah di negara kepulauan di Semenanjung. Namun di kita berbicara bukan berbicara bukan kita mengaji dia akibat kerja saat bukan dibaca ya. Toko-toko ni, undang-undang tentang toko-toko. Nanti kita berbicara. Gati sih, gati bisa ibadah, gati normal ada juga. Kalau dari akibat dari nama toko-toko. Yes, it.
የተወሰነ